English. Turi hano kuri ambasade yacu ya Kongo, twaje turi benshi ariko banze kudufungurira kubera ko bavuze ngo turi benshi hanze cyane. Badusabye ngo tugende kugira ngo baze batuvugishe. Ayi ni ambasade yacu. Hagombye kuba ari igihugu cyacu, twagombye kuba tuza tukisanzura tukinjira hano. Ariko batwangiye ndagira ngo nisoni bafite kubera buno bwicanyi babazi bese bashikabaho. Buno n'ubwicanyi wabura mu mirembe. Abana abamama n'abana babishwa n'indege za drone, amakanisa yose yose baratwise, inzara nkirica abantu mu mirembe. Rero turi hano kuri ambasade yacu kugira ngo tubwire ambasade mo bagomba guhagarika buriya mwicanyi bwo muri hariya. Bagomba guhagarika iriya bitekerezo bya jenoside bikorwa muri est kubera urwango rw'abatutsi n'abanyamurenge bari hariya. We're here at the own embassy to tell them it is time that they stop this war. It is time that they stop this drones attack that is taking place in Minembwe every single day. We have young children here, young girls and boys who didn't go to school because they want to show solidarity with the people of Minembwe, with the children of Minembwe who are not even going to school. Bazaba bazokufa bikolonyo sopona ba drone oyo President Tshisekedi azotinda kunesha biso. Tulingi President Tshisekedi aya kutala biso na miso hata labano na bamama bakufa. Hata la biso atinda batunela ambasade baya abali basura na biso. None ubu ngubu dusigaye twitwa n'indege. Indege nizo zisigaye zigwana iwacu. Kumva kuko bananiwe n'intambara isanzwe yo hasi y'amasasu. Ubu ngubu noneho bagezaho bavuga ngo batwicisha indege nizo ziri mu kwica abantu iwacu. Président. Ok, oui, biso, message à Guinée. Ouais, on a été reçu finalement par les membres de l'ambassade ici. Je crois qu'il y avait l'ambassadeur, je ne sais pas. On les a bien parlé de ce qu'ils sont en train de faire à Minembwe. Ils nous ont écoutés et j'espérais qu'ils vont passer le message au président Tshisekedi. Parce qu'on a bien exprimé. Il y avait les filles ici qui avaient des photos pour qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est tout ce qu'ils sont en train de tuer ici.
twagiye twinjiye babonanye nabo basohotse ari abakozi bo muri ambasade je kwandagira harimo na ambassadeur simbizi neza ariko twababwiye message babwiye ko ibintu byari byo kwicana bigomba gushira babwiye ko urwango rw'abatutsi n'abanyamurenge rugomba gushira twabwiye ngo bagomba gustopinga kwica abanyamurenge bakoresheje drone ibyo byose turababwiye barabyumvise ntacyo bavuze ikintu bavuze gusa yabajije se iri hano mu izina ry'abandi nabyo mu izina y'abadiaspora abatutsi n'abanyamurenge batuye muri kino gihugu yabimenye kandi namubwiye n'izina ryanjye ahasigaye tuzakomeza twandikire turakomeza tubavuge kandi tuzagaruka hano mu gihe bakomeze ubwicanyi. Yego, bari bangahe ababakiri? Bari bane baje twakira umugore umwe n'abagabo batatu ntibatubwiye amazina yabo ariko njye nabwiye amazina yanjye twaganiriye umwanya uhagije kandi message twayitanze neza. Yego, ahangaha ni kuri ambasade y'igihugu cyacu ya Congo. Hanyuma ubu tugiye kwerekeza hehe nihe handi hasigaye? Ubu twerekeje kuri Capitol Hill aho tujya kubwira aba leaders b'iki gihugu abanyamategeko b'iki gihugu hariya naho turavugira amagambo yo kwibutsa guverinoma yacu ya hano muri Amerika mo ibyo bahaba bakora basapotinga guverinoma ya Kinshasa yo kwica abantu bacu bagomba kubihagarika bagomba gushyira pressure kuri guverinoma ya Kinshasa kugira ngo buriya bwicanyi buhagarike humanitarian aid igeri wacu abantu bacu babona ibyo kurya nicyo tugiye kubwira bariya n'ibindi amademande menshi twababwiye yo kugira ngo habe justice mu banyamurenge habe gukurikiranwa kwa bari abantu bakoze ibyaha hariya byose turababwira niho twerekeje. Yego, hanyuma iki gikorwa cyitabiriwe n'abanyamurenge bangana gute abacitabiriye ugereranyije n'umubare w'abantu? Ugereranyije hariho abantu benshi twari turenze 2000 byari birenze hariho bene bavuga ngo n'ibintu na bine byogera nta mumare mfite ubunyine ariko n'ibintu historique ntabwo abanyamurenge bari bafata umuhanda barengana kuriya na amateka yabaye n'umunsi wa none kandi amateka n'ukubera nk'ibibazo by'iwacu bimaze kumvikana kandi byageze ahantu henshi. Yego, murakoze cyane turabashimiye. Murakoze. We're here at the ON Embassy to tell them it is time that they stop this war. It is time that they stop this drones attack that is taking place in Minembwe every single day. We have young children here, young girls and boys who didn't go to school because they want to show solidarity with the people of Minembwe, with the children of Minembwe who are not even going to school. Our government in Kinshasa is not listening and they're perpetrating these killings on a daily basis. So we are here at the embassy in Washington, D.C., wanting to talk to one single person at the embassy, and they're not even coming out. They're scared. They're scared because of what they're doing to the people of Tutsi. They're scared to come and face us because of the atrocities that they're doing every day. So we are not going to go anywhere. We'll come back today, tomorrow, and after tomorrow until we speak to our people, to our embassy here. They need to listen to us, and they need to stop the killing. Right now in Minembwe, people are dying. They don't have any food. They've not been able to purchase any single food for the past 6 months. They're in blockade. They're being blockaded in one area. They cannot move from one village to another. And these are human beings. So we're here requesting that the humanitarian corridor gets open. We're going to leave this embassy. We're going to go to the Capitol Hill to talk to the U.S. government. The U.S. government is being complicit with what's happening in Minembwe. They're listening to the President Tshisekedi because of the mineral deal. But they're forgetting about the lives of the people who are dying. These are real lives. These are not stories. These are mothers. These are children who are dying every day. The U.S. government needs to understand that they are enabling the DRC government to do atrocities and kill people. Here today at our own embassy, we are not even allowed to come inside. This is a discrimination that we've been going through for the past 10 years. So that is why we're here. We're hoping to talk to somebody, and somebody needs to come and talk to us. So I'll stop that in English, and I'm going to speak in Lingala. So, como nanga Douglas Kabunda, naza président ya Maoro Peace Association, za association ya ba Congolais Tutsi au bafandi awa na Amerika. Lelo tuzale 20 Avril. To yena ambassade na biso ya Congo,
poto solo la na ambassade na biso. Ça fait presque 10 ans, ça fait presque 9 ans Nicolas chez biso na Minembwe batu ba okufa. Tala ba photo o bazabana bazaba mama bazaba bazokufa Nicolas nyonso pona ba drone oyo president Tshisekedi azotinda kuna chez biso. Tolingi president Tshisekedi aya kotala biso na miso atala bano na ba mama ba okufa. Atala biso atinda batunela ambassade baya awa basolo na biso. Tolonga ate antil to solina mutu ambassade. Parce que biloko esalema na Minembwe na Kivu eza génocide. Eza génocide de président na biso aosala na wazalendo, aosala na FDLR, aosala na gouvernement burundais. Tolingi gouvernement burundais elonga na mboka na biso. Tolingi bango na mboka na biso te bazonga chez bango. Minembwe eza Burundi te, Minembwe eza Congo. Banyamulenge balingi bavanda kuna na kimia. Tosengi gouvernement na biso, tosengi gouvernement Burundi ezonga, gouvernement biso batika ba drone, bafonga nzela batozwa bilei. Ça fait presque 4 ou 5 mois bato Minembwe bazozwa bilei olia te. Kilo ya sucre na Minembwe ya $50. Kilo ya mungu na Minembwe eza $50. Bato Minembwe bazozwa mungu wapi? Tosenga ngo tozoyebisa gouvernement biso eyokela biso parce que biloko génocide basala biso il faut sila. Merci beaucoup tozawa soto longa tokena Capitol Hill tokeno yebisa gouvernement américain batika kopesa président Tshisekedi mbongo bacho kopesa ba signature de pour la minéraux batu ba okufa minéraux wana eza makila batu te il faut batika biloko ngo yango tozawa na ambassade la biso. Merci beaucoup. Okay, turi hano kuri ambassade yacu ya Congo baje turi benshi ariko banze kudufungurira kubera ko bavuze ngo turi benshi hanze cyane badusabye ngo tugende kugira ngo baze batuvugishe. Ayi ni ambassade yacu hagombye kuba ari igihugu cyacu twagombye kuba tuza tukisanzura tukinjira hano ariko batwangiye ndagira ngo nisoni bafite kubera buno bwicanyi babazi bese bashika bawo buno n'ubwicanyi wabura mu Minembwe abana abamama n'abana babishwa n'indege za drone amakanisa y'abashobora yose barayatwise inzara nkirica abantu mu Minembwe. Rero turi hano kuri ambassade yacu kugira ngo tubwire ambassade mo bagomba guhagarika buriya mwicanyi bwo kuri hariya bagomba guhagarika iriya bitekerezo bya jenoside bikorwa muri est kubera urwango rw'abatutsi n'abanyamurenge bari hariya banze gufungura umuryango ariko turahagarara. Abandi twaba tugiye muri Capitol Hill cyo kubwira guverinoma ya Amerika nayo kubera ko guverinoma ihaye bafasha iguma guheza Tshisekedi imbaraga zo kwica abantu. Rero niyo mpamvu turi hano twaje turi abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi by'abanyamurenge n'abatutsi n'abandi bakongomani bafite umutima mwiza wo kutuvugira. Ibihumbi bine byose ubu bari kuri Capitol Hill. Rero niyo mpamvu turi hano kandi turasaba ngo baza kutwumva. Murakoze cyane kandi tunabashimira mwese dushimira abantu bose baje kugira ngo tuvugire ubwoko bwacu. God bless you all.
kuba umututsi niko Imana yaturemye, ntawahisemwo uko avuka asa, ntawahisemwo aho avukira. Imana niyo yashatse ko tuba abatutsi, Imana niyo yashatse ko tuba muri Kongo, ariko kubera uko dusa abakongomani bagenzi bacu, perezida wacu Gisekedi bumva ko tutari abanyagihugu, bumva ko bashaka kuturenganya. Ubu ngubu ubwoko bwacu bumaze imyaka hafi 9 kuva muri 2017 duhaye twicwa. Intambara yatangiye ari abaturanyi, tribal wars, abaturanyi bacu ababembe n'abafurero bashaka kuturenganya ngo batugize izacu. Hanyuma leta iza kubahindurira izina noneho kugira ngo ibeze, ibahindura ngo ni abazalendo kugira ngo ibone uko ibasapotinga. Ibi ntambara y'igihugu ubu noneho ukwiye no kuvuga ngo niko n'abakongomani bonyine leta yangajemo, yinjijemo n'abarundi, leta y'u Burundi bariko batwica. Ubwoko bwacu bumaze igihe imyaka myinshi bazengurutswe ku buryo badashobora kubona aho no kwideplasa, tibashobora kwideplasa ngo bagere no mu mirima yabo bahinge. Ugiye mu murima baramufata bakamwica, ugiye mu murima bamusanga iyo ngiyo bakamukorera bibi, bakabica abandi. Abantu ntibaja hirya ngo bahinge, imihana yarasenywe. Noneho ubu ngubu dusigaye twicwa n'indege. Indege nizo zisigaye zigwana iwacu, kumva kuko bananiwe n'intambara isanzwe yo hasi y'amasasu. Ubu ngubu noneho bagezaho bavuga ngo batwicisha indege, nizo ziri mu kwica abantu iwacu. Barica abantu za drone bakaruha, bakica n'inka, bakica inka, bakica n'ihene. Icyo babonye cyose, igihumeka cyose, muri make ni ukugira ngo baturangizeho, barangize ubwoko bwose. Ubundi bakagira ngo utazitwa n'ibyo ngibyo azitwe n'inzara. Abantu babayeho ntibajya umunyu kubera ko murabizi iwacu n'ahantu hazengurutswe, ntibagera ku masoko. Tumaze imyaka tutogenda mu nzira nk'abandi, twabaye nk'inzoka. Inzoka niyo uyibonye wese agomba kuyica. Ubwoko bwacu niko bwagizwe kubera igihugu, ubutegetsi bubi turimo bwa Gisekedi. Ni ukuvuga ngo umunyamurenge umubonye wese agomba kumwica. Hari aho bagera bakavuga ngo wishe umututsi, ntabwo tugomba no kumwica gusa, ugomba kumujya. Bageraho babatwika bakabajya nkaho turi inyamaswa. So ibyo nibyo turimo, nico cyatuzanye hano kugira ngo tuze kuvuga ko karengane, turebe ku isi yatwumva natwe. Tumaze imyaka ingana gutya, ama organisation azarengera abandi za HCR n'ibindi byose, twebwe iwacu ntibahagera, ntibazi nuko tubaho. Amakuru y'ibibi iwacu ndavugwa. Twaje hano kugira ngo tubabwire, barebe abantu bangana gutya twese, twahagurutse abagore n'abana n'abagabo, abakecuru, abasaza. Twaje hano kugira ngo tuvuga ko karengane, turebe kuko hari uwatwumva. Murakoze mu muhamashi niwe perezida w'abamama bacu. Nagira ngo abantu barimo gutegera bihangane tuze kumva ijambo ry'umunsi. Iraho Gaston mu yuza gakorasi tuze kwakira perezida wacu atugeze ijambo ry'umunsi. Murakoze. We need justice. We need justice. We need justice. Justice. Banyamulenge. 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 Now. 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 Justice. 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 Banyamulenge. Banyamulenge. Now. 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 We need for who? For who? When? Now. When? Now. Stop genocide. Stop genocide. Stop genocide. Against who? Against who? When? Now. When? Now. When? Now. When? Now. When? Now. When? Now. Fohu tuvuge Banyamulenge, bwa kabiri tuvuge Batutsi. N'Abanyamulenge n'Abatutsi. Fohu Banyamulenge, fohu Batutsi, bwa kabiri Tutsi. Sibyo? We need justice. We need justice. We need justice. Fohu Banyamulenge. Tutsi. 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 Justice. We need justice. We need justice. We need justice. Fohu Banyamulenge. Tutsi. Banyamulenge. Tutsi.
murakoze cyane. Ndagira ngo abantu base against the Banyamulenge has to stop. Genocide against the Banyamulenge has to do what? Stop. Genocide against the Banyamulenge has to do what? Stop. When? Now. Must stop when? Now. 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 Thank you and God bless you. We need justice. We need justice. For who? For who? Tutsi. Now. One. Now. One. Now. One. Now. One. Now. One. Now. For who? Justice. 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 Stop the genocide. 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 We need justice. 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 For who? Justice. For who? For who? For who? For who? Run now! 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 Justice, Banyamulenge! We need justice! We need justice! We need justice! For who? Banyamulenge! For who? Banyamulenge! For who? Banyamulenge! For who? Banyamulenge! Run now! 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 We need justice! 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 For who? For who? For who? I went to see Banyamulenge are being killed in Congo by own government. For who? For who? For who? We need justice! We need justice! 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 Banyamulenge! 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 Now! 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 Chakula cha mama. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. Umukongomani w'umunyamulengekazi turi hano muri US twaje kuprotestinga cyangwa se ku rugendo rw'amahoro kugira ngo tuvugire ubwoko bwacu bumaze iminsi buhayishwa akarengane gukorerwa mu gihugu cyacu cya Congo. Nicyo cyatuzanye hano. Turagira ngo dusabe guverinoma ya Amerika k'igihugu gikomeye ku isi